Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'din göçüsü. Abu Bakr Sıddık'tın üybülösü. Adamzat tarixinde din üçün mekenin taştap göçkün paygambarlar köp bolgon. Alardın biri paygambarlardın atası katары belgili bolgon İbrahim paygambar. Anın göçüsü tuuralı Kur'anda mıntып aytylat. Andan keyin İbrahimge Lut iman keltirdi. İbrahim aytты: "Men Rabbim buyrugan tarapka göçüp ketemin." Çınında Allah kudrettүү, danışman. Ankabut suresi 26. ayat. Muhammed paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'ga da kapırlardan düşmandığı güçöp, anı tutkundu, al turgay öldürүү üçün hareket görülü baştaganda Allah Taala al üçün süyüktүү bolgon şarın taştap ketүүgө uruksaat berdi. Çındığında kapırlardan paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'ga görsetken karşılığı çeginen aşa baştagan ele. Alardın kılgandары tuuralı Allah Taala Kur'anda bir kança ayatta aytıp ötkön. Misalı bir ayatta: "O Muhammed, estegin, kapırlar bir gezde seni öz jurtungda kaltırууга, je öldürүүgө, je bolboso sürgün kılууga amal izdeşken. Alar aylakerlik kılışat. Allah da aylakerlik kılat. Allah aylakerlerden mıktısı," dep aytkan. Anfal suresi 30. ayat. Dağı bir ikinci bir ayatta: "Alar seni kısmaka alıp jeriңden çıgarıp jübereyin dep kalıştı. Birok alar özdörü da al jerde az ele uwakıt turuşat," dep aytkan. İsra suresi 76. ayat. Ova, özünün eli, tagıragı, Kurayş kapırları Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem'de tulu öskön jerinen kuup çıkkanında şek jok. Buga Allah Taala'nın: "O Muhammed, biz seni kuup çıkışkan şarыңdan da bekemirek bolgon bir kança şaarlarda kıyratkanbız. Oşondo alarga eç kanday jardam görsetүүчү bolgon emes," degen sözü anık dalil bolot. Jogoruda aytılgan Muhammed suresinin 13. ayatı. Alemi Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem kaçıp çıkkanda Allah Taala'ga jardam berip koldogondugu tuuralı mıntıp aytat: "Eger ağa Paygambarga siler jardam berbeseňer, Allah özü jardam beret." Bir gezde kapırlar anı ekönün ekinçisi kılıp Mekke'den çıgarışkanda jardam bergen. Oşondo ekö ünkürde kalıp al şerigine kaygırbagın, Allah biz menen degen uwakta Allah aga beypildik düşürüp siler görböy turgan askerler, perişteler menen koldodu. Kapır adamlardan sözlerin tömön kıldı jana Allah'nın sözü jogoru boldu. Allah kudrettүү, danışman. Oşondo ekö ünkürde kalıp degenge düşündürmö. Bul jerde ekö degende Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem menen Abu Bakr Sıddık tuuralı söz boluda. Jogorudağı sürü Toba süresinin 40. ayatı. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeni janında jakşı görçü. Kendik kanı tamıp, balalığı, jetkinçe kuragı, tolup turgan jaştığı anda ötpödübü. Oşondo üylönüp, ırıskısın oşondon taap jep, oşondon agarıp kögörбөdü ele. Mına eme oşol beşinesine жазылган ömürdün jarımынан köbün, jaşap ötkürgön şarın taştap ketүүgө argasız bolup oturat. Mından argasız ketip жатkanın anın Mekke'den çıkıp bara jatkanda artka gayrılıp, göz jaştap: "Allah'a kasam içip aytamın, sen menin gana emes Allah'nın da en süyüktü jereleň. Egerde meni majburlap çıgarışpaganda senden tük ketmek emesmin," dep arman kılgandan baamdasak bolot. Sahabalardın köbü Madinaga barıp jaylanışıp, emi Paygambarımыздın gelişin kütö baştagan uçur. Allah Taala'nın: "O Muhammed, estegin, kapırlar bir gezde seni jurtungda kaltırууga, je öldürүүgө, je bolboso sürgün kılууga amal izdeşken.
Alar aylakerlik kılışat. Allah da aylakerlik kılat. Allah aylakerlerden mıktısı degen ayatты düşürgönden keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den getүүnün kamın göre başladı. Jogoruda misal kılıngan ayat Anfal suresinin 30. ayatı. Algaç şerik bolup ketүү sunuşun Abu Bakr Sıddık'a bildirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen mınday ıyık işte çoğu bolunu ansız da samap жүрgön Abu Bakr sүйüngönden ыйлап жиберди. Ekö jolgo чыгуу убактысын кеңешип, жол баштоочу тууралуу сүйлөшүп, айтор сапарга даярдана башташты. Көп өтпөй Жабраил периште келип, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бүгүнкү түнү үйүндө түнөбөсүн айтып кетти. Бул түн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен Абу Бакрдын жолго чыга турган түнү болчу. Кечке жуук Курайш капырлары чогулуп, Пайгамбарыбыздын үйүн курчоого алып алышты. Алардын акыркы чечими боюнча, бул түнү Пайгамбарды өлтүрүү керек болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул күнү Аллахтан разы болсун Алини үйүнө чакырып, иштин чоо жайын түшүндүрүп, өзүнүн ордуна калтырып кетерин айтты. Ал макул болуп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен бирге түндүн кирүүсүн күтүп жаткан. Мына көзгө сайса көрүнгүс болуп, айлананы коюу караңгылык каптады. Ушул учурду күтүп турган Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам шырп алдырбай жылып чыгып, жерден бир чеңгел топуракты ууштап алып, ага Ясин, данышман Куранга ант, сен чынында туура жолдогу пайгамбарлардансың. Бул Куран коомуңду эскертүүң үчүн ырайымдуу, кудуреттүүнүн түшүргөнү. Алардын ата-бабалары эскертилген эмес, өздөрү да надан, билимсиз адамдар эле. Алардын көпчүлүгүнө сөз азаптын келүүсү акыйкат болуп калды. Эми алар ыйман келтиришпейт. Биз алардын моюндарына ээктерине чейин кишен ороп койгонбуз. Анан алар какайып калышкан. Биз алардын алдынан, артынан ыймандан тыя турган тосмолорду коюп, эч нерсени көрө албай турган кылып ороп салдык деген Куран аяттарын окуп, дем салып, үйдү айлана курчап турган капырларга чачып койду. Жогоруда айтылып өткөн Ясин сүрөсүнүн 1-9 аяттары. Алланын кудурети менен бир уч топурак ошол жердеги бардык капырлардын үстүнө себеленип, алар бет маңдайында турган адамды көрбөй турган болуп калышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аларды секин аралап өтүп, жолун андан ары улады. Капырлар болсо эл жатар малдын болуусун күтүп турушту. Бир маалда алардын жанынан өтүп бара жаткан бирөө кайрыла калып, алардын эмне кылып турганын сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды өлтүрүү үчүн турушканын айтканда, тиги анын бул жерде эмес экенин, аны бир аз мурда башка жакта көргөнүн айтат. Бирок тигилер ага ишене коюшпады. Дагы бир канча убакыт күтүшүп, анан чыдамы кеткенде үйдүн эшигинен шыка алышты. Карашса, жашыл чепкенин жамылып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ордунда уктап жатыптыр. Капырлар сүйүнүп кетишти. Мына ал эч жакка кетпей эле уктап жатат. Ошентип таңдын атышын күтүп калышты. Таң агарып, жер жарганда, капырлар эми аны кармап кетчү убакыт келди деп үйгө киришти. Алардын добушунан чочуп кеткенсип, пайгамбардын жашыл чепкенин силкип салып, Аллахтан разы болсун Али ордунан тура калды. Капырлар ошондо гана баягы кишинин айтканы чын экенин билишти. Баарынан кызыгы, ошол жерде канча адам болсо, баарынын үстү башты боз топурак болуп калганы болду. Бул учурда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен Адрети Абу Бакр Сыддык Савр тоосуна жакындап калышкан эле. Аллахтан разы болсун Абу Бакр Сыддык Шам тарапка сапарга көп чыккандыктан жолду жакшы билчү. Ошон үчүн алдына түшүп, жол баштап, экөө Савр тоосундагы бир кичинекей үңкүргө келишти. Бул сапарда Аллахтан разы болсун Абу Бакр Сыддык Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга болгон сый урматын көптөгөн эмгектери менен далилдеди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды үңкүргө киргизбестен туруп, өзү кирип, анын ичин тазалап чыкты.
Ünkürdün içindeki kiçinekey iyindi butu menen tosup, kurt kumurska çaksa meni çaksın dep, Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'de iynine başın jölöp uktosun surandı. Allah'andan razı olsun Abu Bakr elemes, anın üy bile müçölörünün bari bul saparga tikesinden tik turup kızmat kılıştı. Kızı Asma ekönü azık kamdap, tamak dayardap, çanaçka su koyup dayardadı. Dayardagan azık tülügün baylaganга eç nerse tabılbay aylası getdi. Akırı жалгыз bel bosun teң ekige bölüp, birine azık tüyüp, biri menen çanaştın ozun tüyüp, ekөөsün kurjun çağılıp atasının iyine artıp berdi. Oşondan ulam Asmanı eki kurdun eesi dep ataşçu. Basa Asma atası menen Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'de uzatıp koyu bele tınçıp kalgan jok. Taң atpay jetip gelgen kapırlar andan atası kayda ketkenin takıp suraştı. Bilbeymin degenden başka söz aytpagan Asmanı Abu Jahil jağına çap jiberdile, sokkunun kattuğuluğunan Asmanın kulağından kan agıp, söýkösü ırgıp ketdi. Alemi Allah'ından razı olsun Abu Bakır'dın balası Abdullah atası menen Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'ga ünkürden getkenге çeyin azık taşıp, kabar jetkirip turdu. A kızmatçısı Amir bolsa, koyların oşol tarapka jayıp gelip, alardı saap, sütün Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem menen Allah'ından razı olsun Abu Bakır'a berip turdu. Madinaga sapar. Mekkenin түштүк батышында жайгашкан Савр тоосундагы үңкүрдө Пайгамбарыбыз менен Абу Бакр Сыддык 3 түнөдө. Бул учурда капырлар талаатүздүн баарын тинтип жүрүштү. Курайш төбөлдөрү пайгамбарды тирүүлөйбү же өлүүбү айтор таап келген адамга 100 төө берерин жарыялашты. Бир топ капыр тиге экөө жашынып жаткан үңкүрдүн далоозуна чейин басып келишти. Бирок Алла Таала алардын үңкүргө эңкейип кароосуна мүмкүнчүлүк берген жок. Алардын дабышы жакындап, үңкүрдүн оозунан чокойлору көрүнө баштаганда, Hazreti Abu Bakr Sıddık çoculap tınçı getdi. Eger azır eňkeyip karassa bizdi görüp alat dep şuwrady al. Anın tınçsızdanganyn sezgen Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem akırın iynine kolun koyup, kaygırba, üçünçüz Allah bolsa emnege tınçsızdanasın dep joot kottu. Kapırlar uzap ketdi. Çınında Allah Taala ünkürgö eňkeyip karoonu alardın diline salgan jok. Üçüncü günü karangı girgende Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem menen Hazreti Abu Bakr ünkürden çıkıp Madinany gözдөй sapar alıştı. Bul saparda bir gança manülü okuyalar bolup öttü. Alardın biri çatırda yaşagan adamdın okuyası. Düşündürme. Too arasında eski çatırının janında eçki bagıp жүрген bir adamga jolukkan Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem menen Abu Bakr andan süt surayt. Tigi eçkileri kısır ekenini aytıp, süt jok dep ökünöt. Oşondo Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem anın kısır eçkilerinin birin karmatıp say başlayt. Allah'ın kudreti menen eçkinin jelini sütkö tolup, andan toyo içişet. Munu görgön çavan oşol jerde kelme keltirip, musulman bolot. Kotormoçulardın düşündürmösü. Dağı bir belgili okuya Suraka degen iz kuvardın okuyası. Suraka bin Malik Kurayşların arasındagı gözgatar mergen, ananda bul çölkömdü koyon jatagına çeyin mıktı bilgen adam ele. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem menen Allah'ından razı olsun Abu Bakr'dı taap gelgen adamga 100 tö berебиз degen jarlykty ukkandan keyin tınç uktay albay baygege çapçugülügün tokup jolga çıktı. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem menen Allah'ından razı olsun Abu Bakr Madinanın demeyki joluna düşpöy too aralap deniz jektep jol жүрүштү. Bul jaşıruun joldu Surakada jakşı bilçü. Al boldu bolbodu kaçkınlar uşul joldo degen işenim menen alardın artınan saya düştü. Çında ele göbötpöy Suraka alardın izin taap, anan birazdan keyin kara anında görүүgө jetişti. Ezeli astına at salbagan gülük zamatta tigilerin artынан jetip geldi. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem eç kimdi görbögönsüp keteberdi. Allah'ından razı olsun Abu Bakr bolsa uturu artın serepçilep karap, jakındap kele jatkan atçandan çoçulap,
alda birdeme bolup ketpesin dep, Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den artınan baratdı. Suraka tigilerge jakındap kalganda, kokustan atının ayaktары kumga batıp, müdürlüp ketip kayra öyde oldu. Emnegedir at aldıga baskısı gelbey geten çıktay başladı. Açuulangan Suraka kamçı bastırdı ele at aldıga biraz basıp, birok ayaktары kumga tığılıp kayra geten çık dedi. Suraka dağı kamçı bastı. At dağı müdürüldü. Bul jolu al ayaktарын suurup ala albay kumga batkan teyde turup kaldı. Suraka attın buttары batkan жерden kudum ele bıkşıgan otundan çıkıp jatkansıgan kök tütün çıkıp jatkanın gördü. Ezeli mındaydı gözü görbögen mergençinin üreği uçtu. Tört ayağı tıvırap ordunan kozgula albay jatkan atынан tüşö kalıp, bul baleden kutkarıp kala gör dep, Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'ga jaldırады. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem alardı görgönün eç kimge bildirbesin aytıp, kayra kaytıp ketüsün ötündü. Gebir bulaktarda Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem ağa jakın arada Pers padişası Kisra'nın taxtan guların, jana anı asıl taş çegerilgen bağlı bilergin tağını dalışul Surakaga nasip bolorun aytıp uzatat. Emnesi olsa da Suraka canı aman kalganına suyunup, artka kaytatta joldo ağa oturu gele jatkan başka iz kuarlardı da bul jakta hiç kim jok ekenini aytıp ardına kaytara ketet. Kiyin Hicranın 8. yılında Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem Hunayn soğuşundan kaytıp gelgende Suraka bin Malik İslam dinin kabul alat. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem ağa bergen uvadası atkarılıp jatkanın eskertet. Alemi Allah'ından razı olsun Hazreti Umar'dan halifalık doğrunda Pers padişası Kisra musulmanlardan jеңilip taxtan gulayt. Persiyadan köptügön oljolar alınıp gelinet. Aların arasında padişanın jasal galu bilerigi da bar ele. Allah'ından razı olsun Hazreti Umar oljonu bölüştürüp jatıp bilerikке gözü düşöt da Paygambarыбыздын aytkanын estep Surakany çakırat. Anan Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'din meçitinde bilerikti, Surakanın koluna tağıp, Kisra'nı jığıp, anın bilerigin elette jaşagan Surakaga taktırgan Allah'a maktub olsun dep, Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'din uadasın eskertet. Meçitten çıkkan Suraka bazar aralap, kolundağı bilerigin elge görsötüp, jana ele Allah'ından razı olsun Hazreti Umar aytkan sözdü qaytalap, Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'din mından 15 yıl ilgeri aytkan uadası atkarılganın jariya kılıp жүрді. Dağı bir hadiste Madinaga bara jatkan jolda Şam taraptan gele jatkan Madinalık musulmanlarga jolugup, alardın arasındağı Zubayr bin Avvam Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem menen Allah'ından razı olsun Abu Bakr'ga appak gezdemeden tigilgen giyimderdi bergeni aytılat. Oşonda ele Juhfa degen jerde Aslam rusundağı bir kişinin malın qaytarıp жүрgön balaga jolukkan aytılat. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem andan bul kimdin malı dep surayt. Aslamdık kişinin dep жооп beret bala. Aslam degen tınçtık degen manini bildiret. Aslamdık kişinin dep жооп beret bala. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr'ga jılmaya qarap, Allah kalasa tınçlıkta bolosun deyt. Anan atın kim dep surayt. Tegi Masud dep жооп beret. Masud degen bul baktıluu degen manini bildiret. Bala Masud dep жооп beret. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem dağı Allah'ından razı olsun Abu Bakr'ga kılçaya qarap, Allah kalasa baktıluu bolosun deyt. Çınında Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem jaş baldardı janınday jakşı görçü.